دنیا دا مگر اے نممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان رکھاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر تے دا ساس مکی میں مسلمان ہے قادر پور چمنی آیا جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے جیڑا پہلے مومن نہ مننے دا ساس مکی میں مسلمان آکھاں نہ مننے صدیق دی شان نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے وہ بشر بھی مسلمان میں نہیں منے دا میں کیوں نہیں منے دا حضرت صاحب میں کیوں نہیں منے دا میرا ضمیر میں نے اجازت نہیں ہے میں نہیں منے دا میں پاکستان دی 95% آبادی دا نمائندہ شاعر ہاں میرا دل نہ منے ضمیر نہ منے میں آزادی اظہار رائے اگر اسلام آباد کچھ لوگ ہر سال بندے دھرنا دے کے آکھ سکتے نا کہ میرا جسم میری مرضی میں تو پہ میرا مشن میری مرضی نہیں نہ مننے صدیق نشان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر بھی مسلمان ہے میں نہیں منے میں کچھ اور گلان توجہ کرنیاں توجہ طلب گلان میں نہیں منے او سرور کل کائنات ہے او دنال خدا دی ذات ہے بے بے عمر دا کلم دوات ہے میں نہیں منے ایک کو مننا نکالے او سرور کل کائنات ہے او دنال خدا دی ذات ہے بے بے عمر دا کلم دوات ہے میں نہیں منے بڑی قیمتی گال آ گئی ہے میری اسی گال دا جواب دیا ہے میرا تھکن ختم ہوئی سی کہ بے کول تاریخ گھڑس امی عیشت تومت لس کوئی آکے جنت ویسی میں نہیں منے یہ قرآن ہے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر گلی گلی نگر نگر شان امی عائشہ شان امی عائشہ شان امی عائشہ نعرہ تکبیر پتہ والو میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں منہ بولی ماں میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں توہین اس کی نہیں سنتا میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں توہین اس کی نہیں سنتا اسے تو میرے اللہ نے کہا ہے تیری ماں ہے وہ بے کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی میں نہیں منے دا اور میں اگلی گاڑی بڑی قیمتی میں نہیں منے دا کہ منگی اپنا حق زارا ہے جہندہ خامن شیر خدا اچھا شیر خدا من دیو جڑے جڑے شیر خدا من دیو مل کی سبحان اللہ اچھا میں شیر خدا دے شیر پڑھ دا پیا اتنی ہی محبت نہ سونا توجہ کرنی میری مثال دیکھ لیے کہ وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمد ہی خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانا نگر نگر چہار سو پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمد ہی خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانا یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے مصرع ذہن میں رکھ رہا ہے یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے خیال ہے کہ خیال ہی نے نبی نے یہ کہا ہوگا شاعرہ تخیل پیش کر رہے ہیں شاعر میں اجازت ہے میں تخیل پیش کر رہے ہیں کہ ٹائم ایسا آئے ہو سی نبی آکھو سی لیکن خیال نہ آکھو سی توجہ کرنی ہے میں شاعر ہاں شعر اجازت دیں دیئے خیال ہے کہ خیال ہی میں نبی نے یہ کہا ہوگا میں مرحب تجھ کو دیکھوں گا تو کل حیدر کو آنے دے
یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے، خیال ہے کہ خیالی میں نبی نے یہ کہا ہوگا میں مرحب تجھ کو دیکھوں گا تو کل حیدر کو آنے دے، تو کل حیدر کو آنے دے، اور منگے اپنا حق زہرا ہے جیندہ خامن شیر خدا، شیر خدا ہے، تسی شیر خدا مندے ہو، دلو مندے ہو، دلو جیڑا اتو منے دا او دی حالت سن گئے اتو تو آدھا شیر خدا حیدر قرار مشکل کشا کتابت لکھیں دا حضرت عمر دی بیوی تے تشدد کیتا، توڑا دل منے دا، ضمیر منے دا، ایمان منے دا، نہیں منے دا جواب میرا بن دا، میں جواب لکھ دا پیا، جواب میرے نال شامل ہو بنا، میں ان جواب دینا پیا دے منہ تے تما چلے جواب سن کہ اس سوچ کیتا ہے تبارہ سازی دی بو نو سی جمعہ نو سی، اس سوچ کیتا ہے تبارہ سازی دی بو نو سی جمعہ نو سا، نبی دے یارہ دے نال بالکل درو نو سی جمعہ نو سا، نفسیاتی مریض ذہنی امبو نو سی جمعہ نو سا، فساد امت دراز مجھے بھیجو نو سی جمعہ نو سا، اے بجمہ بازو بادشاہ نو آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکرہ ہکے منٹ جو نو سی جمعہ، اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے، میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکرہ ہکے منٹ جو نو سی جمعہ نو سا، بنگے اپنا حق زارا جیندہ خامن شیر خدا، من اس دا حق کوئی کھائے میں نہیں منے دا، کوئی اس دا حق بنے کھائے میں نہیں منے دا، اگلی گا جائے کیوں دیوے اللہ پاک نو جہتے مانے جنو نبی ستارے جانے وہ لڑن حکومت کان توجہ نہیں کی اللہ پاک نو جہتے مانے جنو نبی ستارے جانے وہ لڑن حکومت کان، وہ لڑن ریاست کان، وہ لڑن سیاست کان، میں وہ تو پی ٹی آئی تے پی ڈی ایم تا نہیں، وہ سیاست کان نہیں لڑ دے، توجہ کریں گل آگی سیاست دی، گل آگی ریاست دی، گل آگی حکومت دی، میں دنیا اسلام کے سب تو بڑے سیاستدان محسن سیاستدان خراج تشریف پیش کہتا پیا، آخری توجہ چاہیے چند ربادی پوری توجہ چاہیے، کسی مخاطب کر کے آدھر پیا کہ سائیانو میاؤں کرن دا ول بدبخت بلین سکھلایا کہ سائیانو میاؤں کرن دا ول بدبخت بلین سکھلایا کہ سادہ کھل کے راست تعرف بھی نہیں شاید تینوں کروایا کہ یہ مطلب لا الہ تاں اتھے لا الہ اپڑایا کہ یہ مطلب لا الہ تاں اتھے لا الہ اپڑایا کہ اے مول غلام صحابہ دا، اے مول غلام صحابہ دا دست نگوان بڑھایا کہ حنیف قریشی عرفان شاہ، اے مول غلام صحابہ دا دست نگوان بڑھایا کہ کوئی در دروازہ نہیں ملنا کہ روشن دان چوں دفع تھی امام معاویہ مان اپنا نہیں تو پاکستان چوں دفع گلے کا ہار ہے، گلے کا ہار ہے، ہاں گلے کا ہار ہے، جنتی جوانوں کا حسین سردار ہے، حسین سردار ہے، کیوں نہ کافر و منافق تیرے نام پہ چونکے، کیوں نہ کافر و منافق تیرے نام پہ چونکے، تو وہ ستارہ ہے جسے دیکھ کے کتا بھونکے، تو وہ ستارہ ہے جسے دیکھ کے کتا بھونکے، اور معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاج نہیں سکتا، معاویہ دی وفا دا جھنڈا کسے منافق نو جاج نہیں سکتا، تو ایک کہاوت تو سنی ہو سی جو ماچی کتے نو پاچ نہیں سکتا، تو ایک کہاوت تو سنی دشمنوں پہ حاویہ، دشمنوں پہ حاویہ، دشمنوں پہ حاویہ، دشمنوں پہ حاویہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت
जुमाची कुत्ते नू साइयन भौंकण वाले उत्ते दुनिया लानत जोंदी रस साइयन भौंकण वाले उत्ते दुनिया लानत धोंदी रासी जेनू रिजवी धुर धुर कीती उन्नू धुर धुर होंदी रासी आखिरी शाह पूरी साइयन भौंक अच्छा दोबारा आख्या ना जब जिन्ना जिन्ना दा ईमान ताल होया ना सारे मिलके सुभान अल्लाह को एक और शेर पढ़ा मत समझें तौरे हाजिर दे एक फर्द नु रिजवी याद देन जिस बंदे दा ईमान है कि उस बंदे अपना काम मुकम्मल कीता थोड़े अरसे बड़ा काम कीता जिसने साढ़े नजरिए साढ़े मिशन जिला बख्शी है तो जो करनी है मत समझें दौरे हाजिर दे एक फर्द नु रिजवी याद देन ए दर्द पूरी उम्मत दा इस दर्द नु रिजवी याद देन इस दर्द नु रिजवी याद देन साडी राज करूने उला दी बच्ची गर्द नु रिजवी याद देन अजे दी पोस्ट एडिया बांध दो मेरे मार दो रिजवी याद जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद है खून है रसूल का तो बेटा है बतूल का बेटा है बतूल का बेटा है बतूल का अच्छा एक नज़्म साहब हुक्म पूरी तवज्जो ना क्या सांदी पई है भाई साहब अच्छा मैं इसे क्या सांदी पई है ना सारे मिलके सुभान अल्लाह को भाई हुक्म में आ गए शेर दोबारा पढ़ जाए साइयन भौंकण वाले उत्ते दुनिया लानत धोंदी रासी चैनू रिजवी धुर धुर कीती उन्नू धुर धुर होंदी दर दर कते अच्छा इश्क मस्ती दी दास्ताना दोहरा गया है बहादुरी दे पुराने किस्से सुना गया है डट खलोवे तक अल्लाह बंदा ही काफी होता है व्हील चेयर ते बैठ रिजवी रसा गया है व्हील चेयर ते बैठ रिजवी रसा गया है मन सब्बा नबियन फक्तुन अच्छा मैं जिस तरफ आ रहे हैं पूरी तवज्जो चाहिए कि सारे मछड़े विच साईं काबा है सारे सजदा दा बहु बोल बोल मेरे शेर सुनना भाई सिद्दीक मेरा दोस्त है और बड़ा जानसार साहबत गुलाम दोस्त है उस वास्ते मैं शेर पढ़ता पाया उसकी फरमाइश वो जो करिए और ये शेर बड़े बड़े लोगों तरफ वैसी पिछले साढ़े अकाबरीन तक वैसी जिस बंदे ने काम किया उस वास्ते शेर है कि जने बनते नहीं जने जमदे जने नहीं कोई अकेडमियां नहीं होंदियां कोई मदरसे नहीं होंदे कोई ट्यूशन सेंटर च जने नहीं निकलते जने जमदे पूरी तवज्जो जने बनते नहीं जने जमदे हैं अल्लाह जन ईमान चढ़े वे लजपाल पलेने लज अपनी भावे लख नुकसान चले और सारी जिंदगी दा पाबंद होंदे एक बार जबान चढ़े वे सारे पासे उसनु मारदा दिन जेड़ा गल ते जान सारे पासे उसनु मारदा दिन जेड़ा गल ते जान चढ़े वे मैं शेर पढ़दा पिया सारे मसले विच साईं काबा है सारे सजदियां दा बहु मुल्क को असलो महफूज दे कारी हां साथ वर्का वर्का खुल को असलो महफूज दे कारी हां सारे मथरे में साईं काबा है सारे सजदियां दा बहु मुल्क पौंदे असलो महफूज दे कारी हां साथ वर्का वर्का खुल पौंदे अस आप मुहारे मुंह करिए साडे नाल मुकद्दर जुल पौंदे असराज मुरीदा मदनी दे अस तुल पविए रब तुल पौंदे असराज मुरीदा मदनी दे अस तुल पविए रब तुल पौंदे मैं क्या अस तुल पविए रब तुल पौंदे मेरे आखिर का मतलब बनता है असा किसी गल ते अड़ नहीं असी किसी गल ते डट नहीं अल्लाह साडे नाल होवे ना ये मैं दावा कीता दावा दलील मंगदा दावा सबूत मंगदा तवज्जो पूरी चाहिए दावा दलील मंगदा दावा सबूत मंगदा मैं अपने दावे की दलील पेश कर रहा सबूत पेश कर रहा अगर मेरी दलील मेरा सबूत कन्फर्म होवे पेटेड होवे परफेक्ट होवे तुसी मेरे नाल बोल सो ताकि मैं पता लगे कि मैं अपने मौजू नाल इंसाफ कीता मैं दावा कीता कि असराज मुरीदा मदनी दे असन तुल पो भी रब तुल पो तवज्जो करनी दावा सुनना दावे की दलील सुननी 20 साल का अरसा कोई अरसा तो नहीं कौमां की जिंदगी दी विच 20 साल का अरसा कोई अरसा तो नहीं एक मुकम्मल जमाने नूं फेर आ गया एक मुकम्मल जमाने नूं फेर आ गया जै जबर थी बनाई जो जबर थी गया जैमी जेर आ बनाई वो जेर आ गया थप फिरौने जमाना दे मुंह ते लगी
تھپ پھرونے زمانہ دے منہ تے لگی کہ منافق کے پشت تے پیر آئے آؤ دلی چ گجنا گکا سنو ہائے وہ شیر آ گئے ہائے وہ شیر آ گئے اور دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا توجہ کرنی دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا اللہ رسی چھکی امتحان آ گئے اللہ رسی چھکی امتحان آ گئے نالے امریکہ انڈیا بھی رستہ میں دے جو کابل دے بھی طالبان آ گئے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے دور حاضر کی خوشخبری سن دوستا دور حاضر کی خوشخبری سن دوستا اللہ رسی چھکی امتحان آ گئے نالے امریکہ انڈیا بھی رستہ میں دے کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے طالبانہ دا نام پہچانا ات کنیاں نا ات دیزی کٹر تے بامبی ڈھاویں پہ تے کوئی فرق نہیں طالبانہ دے نام تے کہ نعرہ طالبان طالبان نالے امریکہ انڈیا بھی رستہ میں دے کیوں جو کابل دے وچ طالبان آ گئے